Ni ka berkumpul kisah sama lembaga Ilaka Amendment Act. Dia rengkat ketuka Klan Bill Kapingyo. Klan Act. Dia ka penungkung kalong ba nginepek budin nang ni khmat barang ipoy kabor budin. Balase kani kacing tau ka an po district council kam dai ban ye tengku bat kanu ka an po kasiri. Dia kata nak kalian kacunga ngin budin dia kata. Oda ngila poy po district council tengin pek ha ngin wat benia. Bahkan don kacing mentoy kalong ya ka konstituensi ya ka ri ba cai penri ko chung hi barok kowe da bangi phai kini ka amendment menta kumba kala le ki ong bangi ron kami ka direct funding ngila don kam sisa barngi pej kum municipal kum panciti raj ngiyo ka direct funding kiyo ka direct funding ri hadis council hadu menta ka funding ke bawan kalong kawana sentral hastit nasti pakin bha ka district council te kumta idi bandon kam sisa kita ka direct funding kenang ba ka roi ka pa kan yarap sibun namta kani ka state khalaya ka chung hi barok kowe